Ukrajinski ratni zarobljenik David za RIA Novosti je izjavio sledeće, a to je da američki i poljski vojnici zapovedaju vojnicima oružanih snaga Ukrajine. Sreo sam se na frontu sa stranim vojnicima. Mislim da su bili iz Poljske i Amerike. Oni su direktno zapovedali našim vojnicima i borili se, kao narednici i oficiri. Ukrajinski vojnik je takođe dodao da se vojnici oružanih snaga Ukrajine centralizovano obučavaju, da prepoznaju epolete i oznake razlikovanja koje se koriste u vojskama zemalja NATO saveza. Prema rečima zarobljenika, on i njegovi saborci često su videli NATO epolete i sarađivali sa stranim vojnicima. Čini mi se da su oni, odnosno stranci, drskiji. Jednom sam bio na poligonu, mi smo bili tamo, a tamo su bili i stranci. Morali smo ih čekati da oni pucaju, a onda je došao red na nas, jako su došli kasnije, a mi smo bili prvi, precizirao je David. Sagovornik agencije je pretpostavio da se u modernoj ukrajinskoj vojsci prioritet daje strancima na štetu Ukrajinaca. David je bio mobilisan 7. februara ove godine i već je zarobljen 3. maja.